vaseketeri va nkanelo wa gingirikani vito ra mina hi mina Mandla Legere gingirikani wa ka Mashaba eka rentisana n'wana ku hayelo wa ntolovelo laha ni nga kona ni le Hendrik Verwoerd Tunnels I patu leri ya ku le eZimbabwe le Harare le ra fika na le Njelele. It's after the Xmas 15 laha hi langutaku ku ri masagwadi ya ka Munghana Lonene FM lava va nge Xitsonga Music Awards ma fambe njhani. Hi ku ya hi mina ni vone masagwadi ma fambe kahle, although attendance ya kona a yi ri slow mara yi ve yi recover lero vanhu vo tala a va attendile. Loko hi vulavula attendance ni nga vula ku ri ni tiyisisa ku ri vanhu vo tala a va attendile a swi ri kahle. Swo tsakisa swo tala ku ri masagwadi lama nga winiwa he ni si u kume a kha a wina masagwadi mo talo lama nga ringana mune. Ni nge ze ni swi thakasela lahani hi lowani ni si ya mi byela ku wine masagwadi mangani. Yeah. It worked. Yeah, so how many hours you won so far? I got 4. Yeah? What does it mean? I got 4. It means a lot to me. Yeah. It's amazing. It's a good feeling. This is a big stage. Kuri Hennessy lo ya kambyela ku ri hayi tsake ngopfu. Va swi tovela ku beni ka tihutara le ndzhaku. Very kahle it's a big achievement va kha ri hinda hi le hansi ka tunnel liya. So it's sort of a celebration. Mavata I tihutara leti ya va le ku tsakeni loko vanhu va kha va hinda hi le ka tunnel liya swi kahle ngopfu. So handle ka masagwadi swo tala swi humelerile stagini maybe swin'wana ngo swi byela tsolo. Lavan'wani va vayimbeleri vo fana na Mansandland a va tsakile ku va hoyozela vanhu lava va nga wina masagwadi. Fambe kahle masagwadi vona n'wana vhele swa nga swi tirhela a ku na solo a ku na nchumu leswi munhu a nga tirhela swo hi leswi a nga kuma swona swi fambe kahle swinene a nga problem. Na Khensa Mansandland. Guys, mina ni rhandza ngopfu ximayili xa Mansandland. Guys, na n'wina mi xi rhandzi? Ni kumbe mi ni byela ku mi xi rhandza ximayili lexiya. It's $1 million smile. Mara handle ka swona xin'wana ni nga xi vulaka ku security was very tight. Mhaka ya vuhlayiseki byi ri kona leswaku a swi tika ku nghena ka ti-VIP, a swi tika ku nghena hala ka ti-artist, ka ti-general. Leswaku kahle a ku ri na security yo tiya hi ndlela ya ku loko I fanele I accessa stadium a fanele hi ndla ti-barricade to tala ku fika le switara bya le kule loko I ri hava thikithi a wu nga pfumeleriwi a kusuhi na stadium. So I think that was a big up for me. Mara swin'wana swi nga humelela I mhaka ku va ni khumbeka swinene loko ku performa Bujo Shirimani leswaku ni ve ni hleketa khomba Shirimani swi nga heli loko a kha a performa. Thank you so much. Taporomo. Yeah, I think we'll miss Kombo Shirimani very dearly, guys. It's quite it was a sad moment for me. Yeah, that was the only sad moment for me. But I want to miss the post of performance simtin chata bona. I still get joy. Okay, you want
tinghoma ne leyi nga ta va yi ri kholaka album ku na tinghoma ta matimba swinene leti ti nga ta endla vanhu va va shapu ne loko nghena Ben Mayengani xilo xi ve xi nghena xi ka xi byela ta xona leti ti taka okay mi pfukile mina ku twa ku ta ku yini hi swona Fina Peter Mokaba Stadium hi ti 20 ta April I fina Peter Mokaba Stadium I fambeni hi endla matimu Peter Mokaba Stadium President Mayengani wa vulavula ni ri loko mintirho yi nga vulavuli hi ta yi vulavurisa Caroline baby Caroline album leyi ya huma next week I'm on next week guys April ti ta vuya hi ta va yimele tona hinkwato va ka hina hi ti vonisile ti-award ti fambe kahle swinene handle ka ku va ku ve na nkotlombetano wo karhinyana xitejini laha ku nga va na ku hambana hi mihleketo kumbe hi mavonelo ya swilo Adethu kahle sound bayitwa sound akuna sound la fulela nisifika makumu kwale ila twa sound sweswane eka robani ni sound leyi hakeliwile wala manage okay oh sema wana sound kona ukomela mchazo toka na so atoka ni pale pia ukomela mchazo bila kutisama na wana bombe hicho why kwa nini ona ndio kungena hicho handle ka ku va vanhu vo tala kumbexani vayimbeleri vo tala va vilerisiwe hi mhaka ya sound nga ri ku nga na ku twanananyana xikarhi ka vafambisi na Prince Rangani laha a nga kombela ku va a ngeteleriwa nkarhi wa yena kumbe a hetisa leswi va twanane swona hi teto Ingomo vapenda vako Prince Rangani a hi se heta hi kombe ku hetisa a hi se heta ni hinkwenu hi nyikwe nkarhi ya hina lo kombela a ni se heta na saleriwe na hi 10 minutes se hi nga roba nkarhi no kombela ni nyike nkarhi wa mina ni heta please ni nyike nkarhi wa mina please hi nga robani ni tantanga ngoma pala ni nkarhi hi nyikani nkarhi hinkwawo a swi lava hina Rangani holovi ni kombela nkarhi ni to rila loko mi ba hi pa mara loko mi ni ba hi pa vo tshika mi tivisa vatirhi va mina swin'wana okay va ka hina va khale va tiyisini loko va ku songa ri kokora hi tsaka ma swi vona na n'wina ku se na dyambu ri temphi lero swi na na hina hi songasonga ta hina tintambu hi kongoma kwale ya kona mi nga rivali ku hi ta kusuka ka n'wina hi ri a laha Hendrik Verwoerd Tunnels i patu leri nga ra N1 kusuka ku ya le a Harare loko no hoxa xiribyani ra fika a Harare namuntlha loko ri mina Mandela Gera Kingirekani wa ku maxava ni ka ni ku eka stars selekile nyora I'm testing to tora salute mi nga titimeli ne dina tora eka stars ni ku nkanelo wa Kingirekani hina ha ti vuyisa hina ha ti pemberiso hina ha ti vuyisa hina ha ti pemberiso hina ha ti vuyisa hina ha ti pemberiso
Thank you.